kažu što ne napraviš jednu emisiju Gost u Norveškoj. Mislim, dobra je to ideja. Ali ajde, nek bude ovo emisija o Donjem Milanovcu, Kladovu, Negotinu, Boru i Majdanpeku. Dobrodošli na istok Srbije. Mesto koje stranci polako otkrivaju. Od Dunava kod Milanovca do negotinskih prostranstava. Baš u Negotinu me čeka jedna baka koja nije upoznala svoj kraj, pa ću je ja odvesti u rođeni komšiluk. Poštovanje. Ništa manje, ja sam Bakamara. Bakamara? Bravo, ja sam Milan. Baš mi je drago. Jeste se opremili, jeste? Spremna ja, evo. Idemo u akciju. Idemo. Poštovanje. Idemo, nema problema. Odlično. Vam treba pomoć? Evo imate tu. Ne, evo ima ovdje. Bravo. Bila je u Austriji, radila u Sloveniji i posle rata se vratila. Po tadašnjim tim zakonima nisam mogla da ostanem za vizom. Morala sam da uzmem državljanstvo, pa da ostanem. I ja nisam htjela da uzmem državljanstvo, neko mora i Srbim da ostane. Vodim Bakamaru u manastir Bukovo, u kome nikada nije bila. Moji su bili svi komunisti, niko me nije u tom smeru učio, zato sam ja dala moju decu u veronauku. I svi su idu u veronauku. I unuci i ćerke. Svi. Zato što mene sramota, ona kaže svetac, sad Svet Petar, Đurđevdan, znam samo za Uskrs i za Božić. Ništa više ne znam. Dobro, tako je vreme bilo, Bakamara. Tako su vremena bila. Manastir Bukovo ima čuvena vina. Tu kogod zna tu tajnu nabavlja vino iz ovog manastira. Oni su strašni vinogradari. Ali ovo se mnogo prolepšalo. Ja nisam prolazila vuda ko zna kad. Mnogo je lepo. I monaštvo je tu uvek odlično, radni ljudi. To znam da su mi Negotinci još davno. Ali mnogo su renovirali, mnogo su ovo lepo uledili oni. Jeste, ovdje se baš ozbiljno radi. Da mi baš. Vidjet ćemo izvor posvećen Presvetoj Bogorodici, lekoviti izvor, tvrde Negotinci. Kako je lepo. Ko moja, koliko je to lepo. Ljudi moji. Vidi ove česme. Što je hladna voda. Sad ovako, ne? Sad ovako. Ej, da ja doživim da vodim skojevce po manastirima. Evo ovdje pade para. Na 4 kilometra od Negotina, na putu ka Zaječaru, je ova svetinja, posvećena Svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu, poznatom po tome da je ljudima krišom davao novac u vreme Rimljana u Maloj Aziji, na prostoru današnje Turske. Da li je slučajno da baš Negotinci danas iz sveta donose novac sa zapada, često krišom, a od njega živi čitav ovaj kraj, to ne znam. Gepard. Manastir je izgrađen u periodu od 13. do 15. veka, ali se i danas sa sigurnošću ne zna ktitor i vreme gradnje. Kao da me svi ovi sveci gledaju i kritikuju me što do sad nisam došla. A bila sam tako blizu, a tako sam daleko od njih bila. Tako da me, gledaj, ja sam se stvarno ježila, ali to je istina. Bakamara, dete iz komunističke porodice, odraslo na nekoliko kilometara od manastira, prvi put u njemu. Nova lokacija koju Bakamara nije vidjela u svom kraju su Rogljevačke pivnice. Od 19. do 20. veka dedovi meštana pravili su objekte u kojima će čuvati bačve sa vinom.
Centralni deo pivnica zove se Sabor. Putujemo 25 km od Negotina preko sela Kobišnica i Veljkovo. Interesujete Sabor na pivnicama? Da. Kako da dođem do Sabora na pivnicama? Vrlo lako. Prva ulica desna. Dobro, Idete uzbrdo, dobro. nemam ni 500 metara i s leve dva puta ide, jedan ide pravo, jedan levo. Znači, čekajte, idem ovdje desno prva, pa onda... Pa onda idete pravo uzbrdo. Posle toga idete levo, Dobro, ne idete pravo nego levo. levo, dobro. Idete, udarujete na jedan bunar, Dobro. 10 metra od bunara Sabor. Tu je Sabor, dobro. Da. A kažete mi, jel viđate turiste, dolaze turisti ovdje? Dolaze. I ko je to narod? Odakle te narod stiže? Dolaze najviše Nemci. Šta, najviše Nemci? Poljaci, Nemci, uglavnom najviše dolaze biciklisti. Tu prenoće, imaju za doručak, za ručak i prespavaju. Uznu nekom, uzne vino, nekom uzne med, malo jedno, drugo i tako. Hvala Čika Zoranu, a mi ulazimo u mesto u kome se 15-ak porodica sada bavi turizmom. Pivnica je u Rogljevu oko 120. Bore se domaćini kako mogu, svim oružjima. Bravo Milići i Jovanovići. Bravo. Ima da se spava, ima da se jede, ima da se... Ima sve. Ja nisam uopšte očekivao, sam video to, nisam znao da to ovako ima ove ukrase, ove rozete. Ja ovo sam videla samo u kaubojskim filmovima. A da, vi rekao ste kao kaubojci. Ovi kao kaubojci, pogledaj kuće samo, ovo sve... Hajde vam, hajde idemo Ovo da nisam vidimo. nikad videla, pogledaj. Sad će da izbije neki konjanik od negde. Ali mnogo je lepo. Lepo je, pa to je sve ručno urađeno, to kamen na kamen. Bože, ova je propala već. Pa ovakva lokacija zaslužuje mnogo i bolji tretman i bolju reklamu. I bolju reklamu, a i treba i više da ulažu, brate, u tako nešto. Ovaj deo se, Bakamaro, zove Sabor. Sabor, Tako, ovo? Da, tako se zove, Ovo se zove... taj Sabor. deo rogljevačkih pivnica se zove Sabor. Šta nam piše ovdje? Evo, ovdje kao imaju podijum. Aha. Evo, tu možda nastupa vaše kulturno-umetničko društvo. Kad budemo napravili neki događaj u Rogljevu, a mi će da dođemo s društvom. Dedovi su bili gazde i ostavili čudo. Čudo koje spava. To svako vidi i osjeti kada dođe u Rogljevo. Vidite ovdje je natkriveno ovo. Zadužbina Živana Đakovića Evo su slike. i supruge. Evo su. Na slici. Vidite, i tu se ispod sedi i vjerojatno se postave stolovi. Evo ovo napravljeno za, vidite, Za klupu da se kao za sedi, tu klupu i su stolovi. I pečenica Mnogo dobar lokalitet, samo nije iskorišćen. Mnogo nije iskorišteno, to bi trebalo, stvarno bi trebalo da se ulaže u tako nešto. Žalosno je što Srbija ima toliko toga, a da se ne iskoristi. Svi idu negde napolje, a gledište je napušteno. Ali pazite, to je nenarušena arhitektura. Vidite, to je isto kao što je bilo nekad. To je tako kako je pre, pitaj Boga kad sve tako. Pogledaj. Da se porodice koje od vina žive nisu borile, ne bi Rogljevo danas ni postojalo. Tako je i sa Rajcem i njegovim pivnicama.
Seoskim turizmom bavi se nekoliko porodica, a vinski turizam čeka zamajac. Uveče smo bakamara Vlajna i ja dočekani u prelepim rajačkim pivnicama. Kako beš on zove, Maro? Kako? Mândra mea cu cârpa mură. Mândra mea, kako? Krpa? Mândra mea cu cârpa mură. Mândra mea cu krpa mjura. Nu mjura. Ne mjura, mura. Šta znači mura? Draga moja, sa Evo, bojom ovo je mura, to je kupine. boja. Plava? Ne plava, nego kao kupina. Kupina. Kao kupina. Domaćini Miroslav Karamančić, čuveni ugostitelj u rajačkim pivnicama. Zoran i Emina Milenović, pioniri, lideri seoskog turizma u ovom kraju. Beka, vlasnica velike vinarije. Tu je i Željko, kome je deda ostavio pivnicu, i Vionera Pavlović iz Kovilova, čuvarka tradicionalnih pesama, pobednica RTS-ovog Šljivika. Činjenica je da ne dolazi toliko gostiju koliko svima nama treba. Gostiju ima redovno, ali uvek treba više gostiju. Ali dolazili bi oni više da ima stvarno dobrih puteva. I kad dođu ovde, uglavnom ostaju na jednu noć. Nema sadržaja. Ja im pokazujem selo, pivnice, staro groblje, vozim ih traktorom. Sve je to njima atrakcija, ali to je za dan, 2, 3, šta dalje? Najviše dolaze Beograđani, pa su to onda posle stranci koji su iz Francuske, Engleske, Brazila, Danske, Švedske, tako da Holandije. Ljudi su željni ovakvih stvari. Uglavnom dođu uz pomoć prijatelja, poslovnih partnera. Šef mu je stranac, pa bih hteo da mu pokaže nešto u Srbiji, on ga dovede do rajačkih, rogljevačkih pivnica uopšte. A kako Beka kod vas? Vaš suprug je Britanac, vi znate situaciju ovdje. Šta su ti prvi razgovori vaši bili, šta je on detektovao kao problem ovdje? Problem je upravo ta komunikacija ili nazovi nekomunikacija između opštine i nas. Neko ko bi trebalo da se pojavi, da nas prosto pita i da kaže dobar dan, da li nešto treba. Jedna čisto ljudska potreba da nas neko primeti. Jednostavno, da bi ovi vinogradi živeli, da bi ta deca čiji su dedovi imali vinograde, kad bi se vratili ovde, morali bi da imaju po jednu veliku podršku države. Nema traktora, nema opreme za vinograde, nemaju opremu za vinarije, za ove, u stvari, kuće gde stvarno treba vino da živi, a ne da budu ovako ukleto prazne. I, kako je rekao Miroslav, par njih živi samo od vinograda. To je baš i onako tužno, jer je prelepo ovde, čarobno je zaista. Gde je šansa? Da li u smeštaju, da li u prodaji vina, da li u prodaji hrane? U čemu je, jer ovi lokaliteti, ja ne znam koliko ljudi imaju predstavu, to je nešto što se ne viđa svakog dana. Ovde treba svega biti. Znači, prvo treba podići vinograde, to je broj 1. Znači, ove pivnice su nastale od vinograda. I vinograd je dosta uništeno u zadnjih 20 godina. Ne, sve je povezano. Znači, sve je to povezano, uzdušno posljednična veza. Pa ja sam život posvetio ovome. Ostao sam ovde. Tu sam možda jedan i od najmlađih. Deda me naučio da sve ovo zavolim. I radim ovde. A živiš, iskreno ti kažem, živiš u jednom kraju i mislim, jel imaš neke drugare koji bi mogli da te odvedu u inostranstvo? Pa imam, kako ne. I mogo bi da odeš
Prekosutra. Mogu bi da odem i sutra. I juče. I juče. I hvala Bogu da ima tako ljudi i da ima više ljudi po selima, da mogu da se slože, da u stvari detektuju problem, da svi žele da nešto urade i da krenu kao i mi. I nadam se da će i ovo selo biti jednog dana stvarno na onom glasu kako je bilo 70. godina, kad su svi znali kad se kaže Rajec, Rajec. Ja znam kako je nekad izgledalo kad sam bio mali, kad je svaka pivnica bila živa, kad su buradi bili puni vina. Sada je ovo ponekad sablasno. Znači, hajmo nešto da uradimo. Ovo je poslednji trzaj kad neko može da nam pomogne da ovo drugačije izgleda. Ako desetkovani sastav rajačkih pivnica može da vam napravi nezaboravan doživljaj i danas, šta bi bilo kada bi ovo prelepo mesto oživelo kako zaslužuje? Mislite o tome. Bar oni koji razmišljaju da negde investiraju svoj novac. Vratna, ponos negotinskog kraja. Od manastira na skalepoti prirode vodi gospodin Petrović, negotinski prirodnjak, avanturista, zaljubljenik u nauku. Obožava 3 prerasta, 2 prirodna kamena mosta koji se nalaze na 20 minuta hoda od manastira i 3. na 2 sata naporne avanture samo za planinare. Ovde je i kanjon Vratne, kažu avanturisti, jedan od najlepših u Srbiji. Kladovo, idemo u Kladovo. Negotin ima hotele, ali je lider zabave zbog diskoteke najveće na istoku. Ja sam ipak zbog pozicije smešten nekoliko dana u Kladovu. Imaju plažu, a to je dovoljno da ih ne promašim. Kada dolazite u ovaj kraj, možete podeliti putovanje na 2 dela. Polovinu odsednete u Kladovu, a polovinu na Borskom jezeru ili Brestovačkoj banji kod Bora. I obiđete čitav istok. Ima onih koji znaju da uživaju, a vlasnici apartmana sve bolje rade. Za Bogoljube ima u Kladovu
dobrog smeštaja. Znači ima jedan hotel, ne znam, 4 zvezdice, ima ovaj hotel koji se renovirao, dobar jedan deo njega i tako dalje. Sad, ono što je zanimljivo, ovo nije siromašan kraj. Dolazi kapital sa zapada, što znači da bi trebalo da ima i dobrih apartmana. U samom gradu ima negdje 6-7 dobrih apartmana. I izvan grada u ovim selima ima tog privatnog smeštaja. Što znači da ljudi mogu da nađu različite kategorije? Tako je, različite i kategorije i različitu ponudu. A zanima me jedna stvar, malo pre nisam prisluškivao, sam čuo razgovor. Stavi Mađare ovde, stavi Nemce ovamo. Koji su, kakvi Nemci, kakvi Mađari, ko su gosti? A to su gosti, to su turisti koji dolaze ovde u Kladovo, što zbog plaže, što zbog grada, što na proputovanju od njihovih matičnih država do mora negde na Jadran, dole za Grčku, za Jonsko more. Čekaj, odakle sve imao goste sad posljednjih, ne znam, mesec dana? Pa, i generalno tvoje kolege. Luks apartmani, mi smo imali goste, evo sad smeštamo tu neke Poljake, Jevreje, Nemci su redovno, jutro sam spratio Nemce, tako da imamo sa svih strana, iz cele Evrope. Kladovo je divan grad, kraj reke. Ima i 5-6 dobrih kafana i preko leta je živ da življi ne može biti. Mala pauza. Ovde kad dođete u okolinu Kladova, jasno vam je da je glavni adut Dunav. Da li su to turisti koji dolaze brodovima ili turisti koji dolaze ovde, pa se kupaju na Dunavu, voze se Dunavom i tako dalje. I hidrocentrala Đerdap i to vole da vide i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je u budućnosti veliki adut ovog kraja, to su dva mesta arheološka nalazišta, dva jaka punkta u budućnosti i ono što sam ja ovde čuo to je da uskoro stiže neki novac iz nekih fondova da se ti lokaliteti ožive. I mislim da je to stvar oko koje može da se pravi priča za turiste koji dolaze u ovaj kraj. Ali je upeklo, ovde zna da bude u ovom kraju Srbije i nekoliko stepeni više čak, naročito u Negotinu, ajde u Kladovu manje više, nego u drugim delovima u ovom letnjem periodu. Idemo sad dalje da vidimo šta to Kladovo ima, da kažemo da može da unovči u budućnosti. Vruće i rumunske stanice stalno. Retko koji mogu da uhvatim srpsku stanicu. Slušam, ali dobro, Rumuni puštaju lepu muziku. Fetislam, turska tvrđava, mali grad podignut je u 16. veku, bio je polazna tačka za tursko osvajanje mađarskih gradova Severina i Jerdelja. Odavde je kretala invazija na rumunsku Transilvaniju. Mesto u kome je vojska zveckala oružjem. Dijana, tvrđava rimske vojske, podignuta krajem 1. veka za vreme vladavine cara Trajana. Mesto odakle se kretalo u osvajanje Dakije, današnjeg dela Rumunije i Moldavije. Posle 2 rata Rimljani su dobili zemlju punu rudnika zlata i pozicionirali su se još jače prema jugoistoku. Dakija, zemlja koju danas prepoznajemo u nazivu automobilske marke, a Rim je i danas tu. Arheolozi ga vraćaju u našu stvarnost. Dobar dan. Izvinite za Korbovo.
Samo pravo. Vajuga pa Korbovo. Koliko ima? 6-7 kilometara? Pa više. Više? Dobro, hvala gospođo, prijatno. Tako je, prijatno. Doviđenja. Pre 30 godina plaža u selu Korbovo na domak Kladova bila je popularna i dobra. Danas je koriste samo meštani, a prekogranična saradnja u budućnosti joj možda vrati stari sjaj i sa Rumunima Srbija sredi obalu. Mesto na kome je idealno razmisliti o svemu, o tome da li će odavde svi dalje ići ka zapadu ili će zapad početi da dolazi ovde. Ostaću još nekoliko dana. Otići ću u Majdanpek, Bor i Donji Milanovac. Ima istok još toga da ponudi zapadu. Gledajte nastavak. Bio gost kod Milana, pravo da vam kažem, gdje ćeš lepše od Srbije, od ove miline. Nemamo more, ali imamo najlepše planine, pa kotline i doline, jezera i brela, netaknutu prirodu, banje i etno sela. Budi naš gost, budi naš gost. Možeš ti doći u Vojvodinu na gulaš i paprikaš, ili berulesko otprike na roštilji sataraš. Na zapadu uvac, Peruća, Cidrina, a istok Lepare, Sava i Timočka krajina. Šumadija, Ovčar, Kablara, tek manastiri, tu će svako vrlo lako dušu da umiri. Sa Milanom nova poznanstva i jedinstva, usput tradicija srpskog gostoprimstva, ma budi naš.